بيويا يويا كمان باربايا فيات فيا هذا إنهم كابك يا تكاكا عرفوا أكيد ليه أرسم بانا إنهم عرفوا ليه كرام أني إيه أبو يا لفتنا دي متنجر إيه دلول اللي بيشاية تبوفت أيه لفبورنا دي مجر أيه دبلوك أريرو أجا بلو توكينام بسابويا دي مجر دي ما تقرتتان بداب إيه أنا أشوف أبوك يا لفتي أكم جرت أكلا أشوف هيه لا بوري جيس الله أيه لا فواكي روب شانتاكي روب هيه أجيتي شاني تول هيه غاني شاني تول هيه بيني خين كارا أورين جرا أكان أورين أمبو غاف روبين جرا وانيا تنكا بدو أورين لوبا أكان أورين فاقو باي الله أورين لوبا هيه am garacha nami aklu bujira ama yo bojira milu guya nami nafshani jaddu sabela الله ageta هيه abo garachi warana أكان nami ke bora ke ninjuru sab garacha أكان bona namballes non bona chiga du hefi إيه garga sarba de mujir o atam gargars barbade namu nunaw eh afan ke dubat akan ulamo akan barba de mujir no yo duba boya eh wan qarakar kanami yada chumale gargars gargar rabbi ti duf akan rabbi bowan dugaban rabbunu rakab rabbunu bire rabbunu argechi rabbi bowan akan ayu lameso nam kheti bot ya kana nam sidagaw kasinaw bot garum faganu nam khenna bo narmat eh السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم يويا فافيوما. أجيني في سامبرارا. بون خناياتو. جرتو دي رولو بونو. دوبا. ورا جرتو. دوبا وركين. أورومو. نما فان كان دوبات. يساني كدوم ننا بالياك من يوي. أبوليسكي دوبا والإنجير. واندي بيندوم. بريا جبات. بونيا كديرات. غان نغاسي ربين قداني رو. بوكان إنجير. هوريا لفا أباي. gam kenya kana kaboran gar kenya kana kata lafa hori maderet mo gar se fulatan chufa ta kenya kesa isinin gomti manje na national government jira county government jira ado dikotate inda kaban hirreban yabirejan ammo gar Ethiopia borani Ethiopia hinjir argar sokolen argar oromo guddo kaborani tangafa Oromo, angafi keessa yaa obbay, angafi keessa nakama jir, beelti yaa obbaafti. Boni yaayyuu horii obbaasee ammayyaa namaa deebi. Nami akkama jira, beelan obba'uu jira, laftaan laala kinni jiru. Akkisiin jirti laala laftaan. Nami yaa waan tadhabi, yaa fuula itti baqate dhaban. Nami walirraa baduu jira. Isan kadhanne, isan gaafanne, Oromo fuula ejjitaniifuyyuu wal dhaqaba. Wal jaaladha tokko taha. Dikko ate baafatu rabbiin guddaan si isaab dikkoon jedhin taate qabduu suni wal dhaqaba waan ati dikkoo baafat amali diqqaan taate sun rabbiin guddaan si isaab ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربين قدان عمل دقات تلفت سون وياك يا ما ربين قدان يا قريسي فلاسي دبرسيت دوبا دقو قبدان أورومو أمريكان جدين سنجدي فلاجر تاني فوجو والدقبا نمي غاري أنيم بيخ غافة تشجرا أكامين دك أبنا جدان أكاونتي يابانا يواتي توبيا جرات يواتي يسجرات فلاتي جرتي فوجو كينيا أكاونتين كان أرمي رابا ريسا قبلانا أكاونتين شوفا بكا جرتو فوجو كاشاب فلا شوفا فو تان أرما بريسا قبدي إرغا والدقبا إسان غافاني والدقبا والريبا بقالتو أكان دوب ورخينا وان دورا كراتي وران دوب وران كنا نبض لك سمال واقبني والقلامسن واقبني والريبان أكان أفويو أبايو وان بوتو دوبته نما فان كين أجيتاني نمي وان كاركو كارتاني بوران كين قلامسا وان أبدانين بوران كين غرغارا غراتانا بليس نبي قيان دواجر ولونك أمنا والبرادو يمالي وانتي قدو أمنوني خوال قلام سموتي أكان والدكبا نمي سيبرا خبيلان دوي بيلات تجيسو يدوانا كمالي فول همتو نغافتان كغاري نمي كين دوريس سون قيان أر خاطوري ربي سيكين سوني عمل دسايت فالت عمالي كيادو في إرغادا كاونتين تاناي ترغا غالاتوما واليرينا فينا بك جرتاني فويو Oromo nami afaan kan dubbatu cufa kawa ageettan hiro walirra nafina
بوران دكابا بوراني أكم أجرا أكم أجر لفتان لا لا كسينجر بيروتيا والبرد أبنى هوال غرغر رونتي وان ديكو جيرون يا ربي كيا أركسي دور كبانة بوكان كوت روبان كوت يا ربي كيا آمين آمين يا ربي كيا سكانة يو كرهم تثان اللي يا ربي كيا برانودين نتروب يا ربي كيا يا الله يا الله دوالة ولي كودا نامي وان قبل له دوالة نندا قبل دوالة ولي كودا إيه أكانو مدوم كراتوما أبويا أنا ميتندما إن شاء الله تلين كركار سفلار كتوتي كدوم دكاب dura dubbii gara haabaasanii isan ibsaa turre harreen tun gaa joornaalistii teenya jechuun himami eessa keenya achirraa waan nu gabaasaa turanii gaana kanallee irraa nu odeessan jechuun hagamaraan agarta kuni beetee washar ibnu lahab beetee washar ibnu himar jaaniine tagamanaan jirtu ammoo lahab bintu lahab jaarsaa jaartii jaarsisii honni hinaafaa jechuun egaa dubbii akkanaa deemaa ture gara haabaa jechuun ولي قال لا أما دبي كسيسانيتو بارداري في أراكيلو جدو جراية توي قال تواقات يتخا وشال لاب لاب مجناني توي ولمت بيته واق أيو وليدو سننجلتين على سننجلتين ولرتي سنابو باسو ينان شاروخان يامي جرا خوتدودا وطوتي وقلوتي ساني مسارت يامي توي ولي قال لبوكام قال نيد أفهم أفهم في مقافي جل بوتي يتي توي warri qottee duudaadhaa torbaan kana mirqaana qabanii abu feestal harkaa buusan na fakkaata yaa khi xayyaarra keesseen deemtuuni jechuun odoo gara baardaar deemu jiru magaalaa booree moomalee qabanii boo maadoonno maqaa takka maqaan isaanii namaan galu dajanitti ijoolleen marsitee irraa buufteensa irraa buusanii jiranii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun wajah deh coy. Sekedar negara abu festal rabu sani jirani hotel jolen irina galti rabu fte bu rabu sani gasila beti abshala tani amma ga tummal garsisa motumma nano amaratu haqabu fi hagadde sisu gemi abiyo walla ma kana dangone motumma ninjurtu chunano amara ulbata jirakam eba khan qabe khan gaddi su jira chuki darrada dajanitti gaddi sani ammo bikitti saqaba chimi kha abu festal gaddi fame jira mega khote duda anyu abiyin chansi jabar kabe chuki gurba hana bure khaisa kabani khulo salawon nugu se fayade burre khaisa kabani isani gara bardari demu jirani ni qabani chuki yabo adero sharuha kenya kamtat helicopter bicha tinergitu khabi khawani dan fote abdille dan fote san nama gudda ba nama chukul akami makina gubba khaise demtan kharab bahani khasar kabusani yechuye dajanitti khasar kabusani jamai sila wana kana tayara bete wani sani bareda chuye helicopter bicha kha wani dangalchi te yetanini سبات دقاتي أبو سباتي في إيجو التنيني أبدي اللي داتي قبدسن ودوساني فيدمت وان غريدا قربان سيار كبافته خل أمس قدنا فكاتي تخي أبو كرتو إيه أبو فيستال خوني بافته جرا ميغا صندورة مو واللي بيتي جلدي سامياتي بولي في خنان تسكندر تعمرو خنانيغا تقوم سقوني قباسا بلينا تيساني ساني قباف شبرانو خاي بيچ آوبا نتاتي تونيس مقابريدا خم بوكو كافر الدو جنة خطة دودان غارم بهو خان بيتي
كمال جيسا خبو خو يافر الدو خد دوبا I think موتوما نانو أمارا أبي في أنتم إساني نيجان جاتو يندنيا توي نما إني رد لجيك أبتي هركبو سود إساني وانا جايباتي ميجا أبو كرتو بافتني في هايري تا مكان إسا نوري ولي قال لمو كم ياسين كي جاكا بديرو بغانا قاد نفت ياسين سباف محمد أكا بديرو وندي خيسالو بغانا قاد نفتني سوغا قربان هركابه يكم قديتي غا هركت دي بفتاني لالا الراف برجودو تي بيغا خوتدودا في أبيي ولي قالني الدباتي يتوي أكا إرغودان بيالا رايتو 360 في جربرا الراس خليساس ديبا قدا جريتي ورنسان جانين وامتساتو أو واتنين لكينا دان وامتشما أبيي داتو أو واتني مسارات تلقينا نتبيزين أفنو جاني غا خوتدودان أونيك أباتي كدام بافتي هن أفنو سوانا كراتولي نغريتوي وانا كراتولي يا غاغوتوما كسيسا قباتك أركو بربانا يتوي ولقلتي دبنتو شوداوني أجايباتي شوداوني أجايباتي بيشبورن واخايو جولي منهيدا مرسيتي دجالتي أبو كرتو أما أبو فيستال قدني سفته حاسو إني قولي لالا حاسو إني قولي وي أكنا أنكو تكنتي ودو في فيني دكي ناد أمتي جيبا لكن ديازون نقدي ودا أديس آبا ودا بحدا كزام أديس آبا بزاو بيكتل دورو تاريخو ليدا نگر نودا نمچ اگر وہ خاخت دودا سو ونی سو ابي سو ذات اهي اتريادا ጉጅማሩ በቃስ ጉጅማሩ አንዴ ቁጭ ልመላለንበት ቦታ ላይ አንዴ ጋወራን ጉጅማሩ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ትንሽ ልንገራችሁ የታሰርንበትን ሁኔታ የነበረውን ሂደት እናንተ ደግሞ ምን እንዳደረጋችሁ በአጭሩ መግለጽ ፈልጋለሁ። መጀመሪያ የታሰርነው ከትላንት ወዲያ ማታ ነው የታሰርነው በምዕራብ ጎጃም ቡሬ ከተማ ላይ ቡሬ ከተማ ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ 1 ሰዓት ከ50 እስከ 3 ሰዓት አለው አካባቢ በቁጥጥር ስር ውለን ፖሊስ ጣቢያ ከቆየን በኋላ በሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ቡሬ ከተማ ተነስተን እንዲያውቁት ሰዓት ላይ ተነስተን ጠዋት እስከ 10 ሰዓት አካባቢ ባህር ዳር ገብተን እና በጠዋቱ ተነስተን ከባህር ዳር አንስተው በዚህ በኩል አሻግረው በደም በኩል አድርገው ወደ አዲስ አበባ እንወስዳለን ነው እንግዲህ ይህ ተፈጽሞ ቢሆን ኖሮ ምን ሊከሰት እንደሚችል እናንተ ትገምታላችሁ። በጣም የሚያሳዝን ከዚህ አይነት ውሳኔ የወሰኑ ሰዎች አሁን ምን ሲያስቡ እንደነበር እኔ መናገር አይገባኝም። ለእናንተ የህሊና ፍርድ ነው የምትሆነው። ለማንኛቸውም ያሰቡት ነገር አልተሳካም። ያልተሳካው ለምንድን ነው? እናንተ ናችሁ። እናንተ ማን ናችሁ? ህዝብ ናችሁ። እኛ ምን ስናደርግ ነው ወደዚህ የመጣ ነው? ለህዝብ ሰርተን ተናበናል። ሳንተዋወቅ ለመልክ ሳንተዋወቅ በስም ሳንተዋወቅ ግን ህዝብ ልጆቹን ያውቃቸዋል። አውቃችሁናል። እናመሰግናችሁ እንፈልጋለን ስላገለገልናችሁ፣ ወደፊትም ስለምናገለግላችሁ ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል ማለት ነው እንፈልገው። እግዚአብሔር አክብራችሁ ትግሉ ይቀጥላል። አየ hala kawatti bira hunnu abu festal abu kurtu aswan bira hunna wani bira odun bareedun jirtu yero dabre sinodosi oromiyati fi sabab sablamidati dhaamsa dabarsine jira dhaamsa sanilleen gahee jira nulleen gammachuu guddoo irraa qabna abbootii keenya I think kuni amma abuna Gabrielidha najottis naqabtetis bikeedutti simanna owwa godhanii fi
I think model kunis magaalaa Amboo keessatti isaanii guyyaa Maariyaamii kabajatanii kunis waan gaarii. So beete Abuna Sawaariyoos, Abuna Yestaatiyoosii fi Abuna Zeenaa Maarqos hogganoonni fi akkanumatti illee obboleessa keenya qaalii Maartin Luuter Kingii Oromoodhaa, Haile Mikaa'el Taaddasaadhaa, Atakaaroo amma beetee Ikkaa Salaamtaa ammallee hojii dhiisa ammiskiiloo wajjin ummata fi keessatti deebi'a. Tajaajila isinirraa eegamu hawaasa keessanii kanna. Haasawaa ittiin godhina. Haga meeyii dhufutti deemaa toorii godha kakaasa. Sochiin wallagga keessa jirtu hedduu nama mirqaansitee jechuudha. Ammoo tuulama keessallee akkasuma deemuu qabdi. Amboo galatooma. So mataskaanota to'attanii harkaa qabdan san irra deema. Shaasheen illee bareedduu jirti. Shaasheen qulqullooftii onaan jaanii jechuudha. Akka gabaasaa nu galchanitti shaasheen qoshaasha hunda of keessaa baaftee jirti. Shaashamanneen jechuudha. Yaa Berlootii fi Shaashamannee Arsii Nageellee tanaafuu nuti sochii keessan ummata keessan jaaruu irratti deebi'a. Maaliif sardiraawundiidhaaf qophaa'uu qabna. Amma maglacaa isaan baasaniif deebisaa kannu beetee Abuna Abrahaamiin maarree jee Sinodoosiin maarree jee ammas kiiloo hojii dalagaa hin qabnu itti dhiisaa jechuudha. Isaan hamtuu isaaniitiif toltuu isaanirraa dubbatina. Akka isanii fi beetee shaarukaa walitti hin buune. Wanni isaan godhuu qabdan maali? Ummata Oromoo keessa deema. Ummata keessan jaaradha. Ummata keessan dammeeffadha. Bikka mataskaanni harka keessan jirutti afaan keessanii tajaajila guutuu hawaasa keessanii wal baraaha. Beetee don't focus. Irraanfadha. Maal godhuu beetee ammas kiiloo irraa maal barbaadan jechuudha. Oromiyaan uummanni keenya nu bira jira bara. Mataskaanni nu keessa jira mokkam irra deddeemtanii tajaajila bikka hundattuu hannuu qabdan. Tajaajila bikka hunduu qabdanii uummata keenya dammeessaa qopheessaa raawundi sirii as deema. Hottee duudaan silaa godhuun teessu waan irra waliigaltan kan gaafa waliigaltee haala cabsite guututti bilisummaa teenya labsannee paatiraaka mataa keenyaa sinoodosa mataa keenyaa dhaabbachuu dandeenya. Waliigala nageellee arsii nageelleedhaati moo akkam moo nageellee arsii jaaniin waxa jarana akku tubuguta nageellee boronaa nageellee arsii okay nageellee boronatti nageellee arsii yaa akhi amma dubbiin raadii gurba eenyu kuni shaafi raadii sama takkuma waliigala mokkam nageellee tullama beekadha nageellee tullama dogoru baadde nageellee karaa coolletti dhiyaatu akkasuma nageelloo jaaniin gaayoon dogoru baadde nageelleen takkamoo nageellee booranaa jaaniin. So manni lubummaa Oromiyaadhaa ammas kiiloo irraa bahi hawaasa kee keessa seenadhu, hawaasa kee dammeeffadhu, hawaasa kee tajaajili bikka mataskaanni harka keessan hin jirretoo mana barnoota fayyadama. Mana barnoota Oromiyaa keessatti deema achi dhaqaatii dilbata waaqeffadhaa tajaajila keessan achitti harkadhaa kiristinnaa keessanillee achitti kaa yoo bikka dhabdan. Inumaatu fitaatiyu silaa seenattuu gaarii jechuudha. Gabrabuu keenyaa silaa akkasii beena. Silaa Oromoo du'e mataskaana harka isaanii jiru san dhiiftanii beekte mana barnootaa keessattuu sirna fitaatii sanuu odoo walitti qabamtanii gootanii gasiiftanii addunyaa takkaa odaa jalattuu ni taati godhaa jaran. Odaa jalattuu waaqeffattanii odaa jalattuu beektee haasoo barnoota keessan gootanii faarfattanii achi jalattuu Kristinaa sanuu achitti gootanii haa of dandeenyu jechuudha. Haa cinnu wanirra sarvisaa beektee hottee duudarraa haa cinnu. Waliigala mokkam warri beektee Roozan Paarkiin tanuma gootee jechuudha. Roozan Paarkii wani siin gootee maali atoobisa duraan nama adii duraa hoo akkamitti firraa dhaaban. Atoobis wasa fayyadamuu didanii jechuudha. Oofuus didanii yaabbachuus didanii magaalaan Ameerikaa qaxxiyettee gaarra kun eega guyyaa san booda bilisummaa isaanii harkatan. Kanaafuu manni lubummaa Oromiyaadhaa uummata hirmaachise. Uummata irratti yeroo kee dabarsi uummata kee jaaradhu marsaa sadaffaadhaa as deemtu saniif haa qophoofnu. Amma isaaniif deebisaa hannu isaaniif dubbachuu haadhiifnu lafa jala dalagadhaa isaanuu wayi quba qabani. Ebergaa isaanuu amma fakkiidhaaf gudarii fi cinnii fi amboo fi baakoo kana bikka takka walitti qabatee hottee duudaa tokko irra taa'u ture mokkam
والقبان قبل ما تسكنا والقبان قبل يرهوني خنافو يا خوربيا في دبوبي في ماري ولكبتو جمّا يا ما جاني سوى جمّا يا كفا يا ماري بونغا ماري جاني جرم وكم يا أخي جري في دوانو ما تسكني هركي سانين جرو يتشوي مالك والغورتا جرم ملي ولي قال أتيك أسان كنت ناجي تجرا تغشاني خينيا أتيك نامس قدان تقول من لبوما أرميا إفنا فكاتي إكا سلام تاد إيساتي ummata keessan jaaradhaa ummata keessan keessa seenaa barsaa sadaffaa saniif humna jabduu warraaqa jaba beeti akka irreechaa sanitti khayra dhangala'uusan qopheeffadha tokko kanuma kalamadaa hawaa'ee booranaati gaa booranaa fi gujii amma gujii fi boorana haaquba qabaannu sochii bareedarra jirti oromooni hin geenye sosso'aa mallee sosso'aa arjooma isaanii jenna maallaqa keessan nama beeytanitti malee kadina namoota beeytan isanii ibsinee jira goofan abbaan qabne irratti maallaqa baasina nama beeytan nama already miidiyaarra dhufe gargaarsa kanallee ka ergu hamma dandeessanitti oduu bikkuma takkatti huufannee bareeddu warri isanii mijjaa'u Aisha Maghfira Sa'aje Saamiyaa Urjii isaanitti fi dubartoota sanitti lakkoofsa isaanii borus isa yaadachiifna ayopalleen akkasitti isaanis guuraa jiran kaan raayyaa abbaa macaatii fi ustaas Sufiyaan irratti quba qabaadha akkasitti haa godhannu jirana kaa sagantaan teenya keessaa warri biyya keessa jirtan kaa sosso'a ammallee mootuu kunoo hawannidha dubartoonni organize godhan as gubbaa jira telefoonni isaaniiti mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irraa abdii guddaa qabna gaa yoon taane gaa nuti Fayyisee Abeebee jala bullaa jechuudha pirezidaantii beetee yoo beeleenes nuquban qabna kana I don't know jechuudha obbo Shimallis Abdiisaa gammachuu sirraan qabnu yeroo gabaabduu keessatti akka mootummaa oromiyaatti waan oromiyaadhaan madaalu waan oromoodhaan madaalu tokko akka nurraa ba'a akka beetee ummata boranaaf gujii cinaa dhaabbattee nyaaba keenyallee nurraa mataa qaqqabachiiftu abdii guddaa sanirraa qabna Fayyisee Abeebeedhaa oggaa kuma bulchi xaayituu iteegee xaayituu naati beekadhu kanaafuu asumaanuu Fayyiseedhaa wanni jennu maali hottee duudaan oggaa si gattee yoo sujuuduu baatte hidhi anaas hin jira mirga qabdaa jechuudha ati amma mootittii teenya ta Finfinneedhaati jechuudha mootittii teenya mootii qorkee siin jenna akkam isaa deera mootaati na fakkaatti mootii qorkeedhaa amma mootittii Finfinneedhaa hottee duudaan yoo si salaatuu baatan hidhi hunda isaaniitu walitti qabe Oromoon ammoo salaatuma kanaa waan ta'eef ni gahaa jechuudha waligala Fayyiseedhaan ulfaadhuu galatoomi umrii dheertuu siyaa kanu jennaani zinnaashillee haa iruma eeggannaa jechuudha ijoollee tana beekadhu Oromoon Booranaa adeera taatiif jechuudha ijoollee zinnaashiif ijoollee beektee Abiyyi Ahmadiif jechuudha wanti oggore jirana Oromoon gujiillee adeera taatiif tanaafuu የተከበርሽው ቀዳማዊት እመቤት ስራይሌ ዋጉዶ ኤገናቲ ጆሌንቱን ቤከዱ ሞቲንም ነሳ እቲም ሃዮቲንም ማንድረለ ጆሌ ወጅ ቀብናወር ዋ ታብይ ቆፋሚቲ የچይ አወከላሚቲ እኻብይ ቆፋሚቲ የچኩያ ኢሳ ሲያሳ ላ ከፈና ወልጎኑ አሞ ጆሌ አዲረ ታና ፊቲ አቤረ ኦላፊ ዝናሽተኛ ትሌ ኻዋጉማቺ ፋውንዴሽን ኺትራ አትሌ ዋጉዶ ስራ ኤገና የچይ አብዲ ጉዳ ቀብና ጆሌን teenya mookam ittiin lakki boranni aggootii taanaaf gaammeelleen aggootii taaf itti wayimi jechuudha itti wayimi akkasitti haati bargaa gosaas ni barsiifti jechuudha lakkaawota ittiin te mookam Abiyyi Ahmad Ali hangana nuti beena achi boodoo tanallee nuti jennaan egaa tanallee tiimi eenyu zinaash teenya ati Ahmadi ati Abiyyi Ahmad Aliiti Aliin namo isoo Ali dheeraati yakkasitti nu lakkaawsise jechuudha Abbu Torbaas ammoo yeroo bije yeroo gabaabduu keessatti gargaarsa cinarraa illee ni eegganna eenyu beete malkaaballoo atiin araddaa haqaa mul'is keessallee beeltiin jirtiidha asumaanuu raayyaa abbaa macaatiin bikka hamtuu taargee jirtullee Waati sholee taatu khayra safarati nuti erga
harargee sin dagatina yannaani raayyaa ustaad raayyaadhaan achittis beeyladaan du'aa jirti naan jaan harargeedhaaf sagalee ta'e naan jaani malkaaballoo nu quba qabaadhu bikka hamtu harargeellee ammaan dollee gargaarsa geessitanii jirtanii ulfaadhaa galatooma taraa tanallee nu quba qabaadhaa keessaa'uu Oromoon Austraaliyaa jirtan Awurooppaa jirtan Kanadaa USA mudhii teenya haidhannu Ramadaanaas deema Ramadaana kana gaabeeytee galgalaa ganama odoo mudhii dhinanne waan guddoo haa dalagannu isanin jenna. Wali galama kam? Aga ilmaan ayyaa hello አይበገሬው እስኪ እንዴት ነህ? አይበገሬው ዘመዴ የዓለም ብቻ ሳይሆን መከታተሪያችን ዘመዴ እንደምን አመሸህ? አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነን በጣም ደህና ነን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለርቆ የቀም ከአይናችን ርቆ የነበረው የነጻነት የአርማ የጽናት ምልክት የሆነው ወንድማችን እስክንድር ነጋን ነው መስመር ላይ የምናገኘው ሁላችሁም ደስ ይያላችሁ እንደሆነ እናውቃለን አላቆየውም ድካም ላይ ነው ሰሞኑን ሰፊ ዝግጅት ይኖረናል የልብ የልባችን እንጫወታለን አይደል ነጭ ነጯን ዛሬ አጭር ጥያቄ ጠይቀውና ወደ ማረፊያው እንዲሄድ አደርጋለሁ ማለት ነው የት ነው የከረምከው እስኪ የት ነው የተያዝከው ምንስ አርገን የተያዝከው እሷን ነገረኝና ሁለተኛዋን ጠይቄ እንሰነባበታለን እሺ አመሰግናለሁ ገመዴ ያው የተያዝነው ቡሬ ምዕራብ ጎጃም ቡሬ የሚባል ከተማ አለ እዛ ነው የተያዝነው የተያዝነው ከ7 ሰዓት በፊት ነው እሺ እና እዛ ነው የተያዝኩት ማለት ነው የተያዝነው ማለት ነው መልካም ከዚያ ተይዛችሁ ወዴት ሄዳችሁ እንዴት ሆናችሁ ዛሬስ አሁንስ እንዴት ነው ያለው እስቲ እሷን ሂደት አጫውተን እሺ እንግዲህ የተያዝነው ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ3 ሰዓት ባለው ሂደት ውስጥ ነው እሺ ከትላንት ወዲያ እሺ ከይዘን እዛ ቡሬ ፖሊስ ጣቢያ የተወሰነ ሰዓታት አቆየን እሺ በሌሊት 8 ሰዓት ላይ ተነስተን ወደ ባህር ዳር ጉዞ ጀመርን ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ባህር ዳር ገባን ከ10 ሰዓት እዛ ገባን አንድ ፖሊስ ጣቢያ ባህር ዳር ዙሪያ ገባን ፖሊስ ጣቢያ እዛ አደርን ጠዋት ደግሞ በጠዋት አውጥተው ያው ወደ ጉዞ ጀመሩ ጉዞ ሲጀምሩ የመሰለን ምናልባት ሰባቲማ ይባል ሸሌት አለ ወደ ገረስ ምናምን ለመንበር የተረጠና ወይም ሌላ ወሳላ ባንታክስ ነበር ግን አጥተው ወደ አዲስ ሄዱ ወደ ገጀን ሄዱት ማለትም የተሰጣቸው መሪ ወደ አዲስ አበባ በእንደዚህ መጥማ ይባል ሸሌት አለ ወደ ገረስ ምናምን ለመንበር የተረጠና ወይም ሌላ ወሳላ ባንታክስ ነበር ግን አጥተው ወደ አዲስ ሄዱ ወደ ገጀን ሄዱት ማለትም የተሰጣቸው መሪ ወደ አዲስ አበባ በእንደዚህ ነበር ያው እንግዲህ የእናንተ ድርሻ እግዚአብሔር ፍቃድ በእናንተ አስፈጻሚነት ነገሩ ሳይሆን ዞሬ ተመልሻለሁ በዚህም እና ምን ወጣትና ወጣት ከንተልካለው ከዛ በሂደት ተንቸና እንደወይም አዲስ ብለን ባህር ዳር እስከምንደርስ ድረስ አጥር ሆኖ ነው የጠበቀን የተቀበለን በተለይ መጨረሻ እዚህ ባህር ዳር ላይ ተአምር ነው ሌላ ምንም አንችልም እግዚአብሔር ኃይል ለገለጸበት ነው አይተን በዚህ አጋጣሚ ይህን ሁሉ ላደረጉት ሁሉ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ
የሚጨፈጨፈው ንጹሃን ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ድምፁ ለእኛ አይደለም፣ በግፍ ለሚጨፈጨፈው ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሁንም በግፍ የሚጨፈጨፉት ድምፅ ይፈልጋሉ። ድምፅ ሆናቸዋለን ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያንተንም በግል ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁሌም ከተጠቁት ጎን ከተጎዱት ጎን ከሚጠቋ ቤተክርስቲያን ጎን እግዚአብሔር ውለታ በሰማይ ቤት አንተም እንዲከፍል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ማቀራለሁ። አሜን። እስኪዬ መልካም ምሽት ይሁንልህ። አረፍ በል። ያው እኔም አሁን ምግብ ያለ መብላቴን ያወቅኩት አሁን ነው። የሚገርም ነገር ወደዚህ እየመጣው ማለት ነው። ቀን ይመጣል፣ ቀን ይወጣል። በዚህ በአንተ ጉዳይ ላይ እረፍት አልባ ድካም ያደረጉ በተለይ የጎጃም አማራን ቆሜ የማመሰግንበት አሁንም ካንተ በኋላ ቆሜ ያመሰግናለሁ። የኔ ወፎች የፖሊስ የብአዴን ውስጥ ያሉ ጠንካራ ሰዎች፣ ወጣቶች፣ ፋኖች እንቅልፍ አሳጥታችሁኝ እንቅልፍ አጣችሁ ዛሬ ይሄንን ድል ያመጣችሁ በሙሉ እማላቃችሁ እናንተ የምታቁኝን በእስክንድርም ስም በመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ኢትዮጵያን ብለው ለሚታገሉ ለፍትህ፣ ለነጻነት፣ ለዲሞክራሲ ለሚታገሉ ንጹሃን አቀርባለሁ። እረፍ እስኪ ሰላም ያሳርፍህ። ደናሁን ነጻነት ነው፣ ሀገርህ ነው። ፏ አበል እናወራለን። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ምንድነው ትፈልጋለህ እንዴ? ፖሊስ ይፈልጋል እንዴ? ከፖሊስ የቀረህ ነገር አለ? የምትያዝበት ምክንያት ምንድነው? የትስ መሄድ የትስ መሆን መብትህ አይደለም ወይ? እሷን ነገር ማወቅ ፈልጌ ነው። የት ገባ የት ወጣ ማለት ያለባት፣ ናፈከኝ ማለት ያለባት፣ አላየሁም ማለት ያለባት ሰርኬ መሰለችኝ ባለቤትህ። ምንድነው መንግስት የሚፈልገው? ስላልገባኝ ነው። ትፈልጋለህ እንዴ? ወንጀል አለ የቀረ? እኔ ምንም እስከማውቀው ድረስ አልፈለግም። ግን ያው መጥተው ይዘውኛል። በጣም ያው በዛ በታቀደው መሰረት ሄዶ ቢሆን ኖሮ ህይወትም ሰማዕት የሚሆንበት ሁኔታ ነበረ። ሰማዕት መሆን ደግሞ ምንም ችግር አልነበረው። ለምን ሰማዕት የሚኮንበት ጉዳይ ስላለ ማለት ነው። ግን ዞሮ እስከማውቀው ድረስ እንግዲህ ፖሊስ መፈለጉን አላውቅም። ነገሮች በጥሩ መንገድ የእግዚአብሔር ኃያልነት የተባበረ ህዝብ ምን መስራት እንደሚችል ምን አይነት ታሪክ መስራት እንደሚችል የታየበት አጋጣሚ ስለሆነ እንደዚህ ይህን በዚሁ መንፈስ ወደፊት መቀጠል አለበት ማለት ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ባለቤቴ በነገራችን ላይ ባለቤቴን ልጄን በዚህ አጋጣሚ መልዕክት አስተላልፋላቸው እፈልጋለሁ። መከራው ጭንቀቱ የህይወታቸው መገለጫ ነው። ብቸኝነቱ ከሁሉም በላይ የህይወታቸው መገለጫ ነው። አሁንም ለነሱ ያለኝ ከፍተኛ አክብሮት፣ ከፍተኛ ፍቅር መግለጽ ፈልጋለሁ። እየጎዳኋቸው ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ያሰቃየኋቸው ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ዞሮ ዞሮ ግን በጣም በተከበረ ዓላማ እየተከፈለ ያለ መስዋዕትነት ስለሆነ በዚህ አግባብ ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ባለቤቴ ሚዲያ ላይ በቃ ስትጭቃ ለምልልት በጣም ተጽዕኖ መፍጠሩን ተምቻለሁ። ከእናንተ ከሌላው ጋር ተደናቦ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርሽ ማለት ፈልጋለሁ። ባለቤቴ መጨረሻው ግን ጥሩ ሆኗል እና እግዚአብሔር በአይነት ጋር ለመገናኘት ያብቃን ፍቃዱን ማለት ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ውጣ ስትባል እምቢ አልካሉ። ለምንድን ነው ውጣ ስትባል እምቢ አልከው? ብቻዬን አልወጣም አልካሉ። እቺን ንገረንና ደህና ደርልኝ። እሺ ከኔ ጋር ሁለት ልጆች አሉ። ልጆች አሉ። ሽባባው መረክ ሰው ይባላሉ። እነሱ ወደ ኋላ ይቅሩ አንተ ውጣ ምን አይ በዚህ ሁኔታ ወጣት ፈቃደኛ ነው። የምትፈልጉት ካለ እኔ ነው የምፈልገው። እነሱ በሁለተኛ ደረጃ የምትፈልጉት ይችላል። ስለዚህ ዋናውን እቅታችሁ እነሱን ማስቀረት ፌር አይደለም
አልኳቸው። በዚህ መንገድ መውጣት አልችልም። ሞራል አይደለም። ሁላችንም በህግ ፊት እኩል ነን። እኩል እስከሆንበት መውጣት ካለብን እነሱ መውጣት አለባቸው እና እነሱ ጊዜ በምንም ቃል መውጣት አልኩት። በዚህ ላይ ተነጋግረው መጨረሻ ላይ ሁላችንም ተቀጥቷል። ይህም እግዚአብሔር በብር ነው የወጣችሁት? በመታወቂያ ዋስ ነው? አይ በመታወቂያ ነው። በቃ አመሰግናለሁ። ደህና ደርልኝ እስኪ
إن شاء الله أيام بقية